J319 niko yitwa. Indege y'ikitabashwa Volodymyr Alexandrovich Zelensky agendamo irimo irasesekara ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Ankara Esenboga Airport. Nyuma yaha yese atwarwa mu modoka zirinzwe cyane zigendamo abaperezida za Rolls-Royce ajyanwa guhura na mugenzi we aho mujyi nyine wa Ankara muri Turkiye hamwe n'inshuti y'akadasohoka ya Vladimir Putin, perezida Recep Tayyip Erdogan. Aba bategetsi bombe baherukaga guhura mu kwezi kwa kabiri. K'uyu mwaka ubwo Zelensky yajyaga gutakambira Erdogan kazagira uruhare mu cyiswe ko izi ngabo zagombaga kujya kubungabunga ubutumwa bw'amahoro mu gihugu cya Ukraine. Perezida w'Uburusiya we Vladimir Putin ntari ku rutonde rw'amazina rwakozwe n'ibiro bya perezida w'Uburusiya Kremlin rw'abateganyijwe kwitabira ibiganiro by'amahoro ku ntambara yo muri Ukraine biri kubera Istanbul muri Turkiye kuri wa kane, nubwo perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari yamusabye kubyitabira. Nakamara mati intumwa z'Uburusiya ziraza kuba ziyobowe na Vladimir Medinsky, umujyanama wa perezida w'Uburusiya, nizo zaje muri iki gihugu nk'uko bikubiye mu itangazo ryasohowe na Kremlin, ibiro bya perezida w'Uburusiya. Mbere Zelensky yari yavuze ko azitabira ibyo biganiro ubwe akanahura na Putin niba uwo perezida w'Uburusiya yemeye kubyitabira, ndetse yavuze ko yakora ibishoboka byose hakabaho inama yabo imbona nkubone. Perezida wa Amerika Donald J. Trump nawe ntigeze yitabiriye inama kuko amakuru yo mu bitangazamakuru avuga ko nubwo mbere yari yaciye amarenga ko azabyitabira, gusa niba Putin ataje bisobanuye ko na Trump atari buhikoze. Zelensky ubu ari mu murwa mukuru Ankara wa Turkiya hari mu biganiro na perezida w'icyo gihugu Recep Tayyip Erdogan. Uyu yavuze ko yakwitabira ibiganiro bitaziguye bihuza Ukraine n'Uburusiya mu mujyi wa Istanbul, ariko ari uko gusa Putin nawe atabyitabira. Mu ijambo rye mu buryo bwa video avuga buri joro yavuze ko wa gatatu yaragize ati ntegereje kureba uzaza avuye mu Burusiya ubundi nzafata icyemezo cyo ku ngamba Ukraine ikwiye gufata. Kugeza ubu ibimenyetso bibi wabo biri mu bitangazamakuru ntacyo bitanga. Putin na Zelensky ntibarongera guhura imbona nkubone kuva mu kuboza kwa 2019. Uburusiya na Ukraine biruka kugirana ibiganiro bitaziguye muri Werurwe mu mwaka wa 2022 byabereye Istanbul nyuma y'uko Uburusiya bugabye igitero gisesuye kuri uyu muturanyi wabo. Imirwano ikaze yarakomeje kugenda. Mu mwaka ushize Uburusiya bwongereye gahoro ingano y'ubutaka bugenzura bwiganje muri Burasirazuba bwa Ukraine. Ku cyumweru Vladimir Putin yasabye ko habaye ibiganiro bitaziguye hagati y'Uburusiya na Ukraine Istanbul nta mananiza abanje kuba. Nuko Zelensky atangaza ko azabyitabira ubwe ndetse ko yiteze ko perezida w'Uburusiya azajyayo kubyitabira. Siko byagenze. Icyo cyifuzo cya Putin cy'ibiganiro bitaziguye Istanbul cyakurikiye ubusabe bw'agahenge k'iminsi 30 bw'ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi nyuma y'uko abategetsi b'i Burayi bahuriye mu murwa mukuru Kiev muri Ukraine kwa gatatu. Mbere yo kwa gatatu Trump yari yumvikanishije ko bishoboka ko yakwitabira iyo nama ubwe mu gihe Putin yaba yayitabira. Uyu perezida wa Amerika kuri ubu uri mu ruzinduko muri Qatar yabwiye abanyamakuru ko atazi neza niba mugenzi w'Uburusiya azabyitabira niba atari. Trump yaragize ati ndabizi ko yifuza ko naba mpaye kandi ibyo birashoboka. Iyo twashoboraga kurangiza intambara ibyo nakabaye ndimo kubitekerezaho. Byitezwe ko Amerika yohereza intumwa zo ku rwego rwo hejuru muri ibyo biganiro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio yageze muri Turkiya kwa gatatu aho kuri wa kane ari guhura n'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize umuryango wo gutabarana w'Uburayi na Amerika OTAN. Imbere iyo nama Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Andriy Sybiha yavuze ko yahuye na Minisitiri Rubio ku mugoroba wo kwa gatatu. Sybiha yavuze ko yongeye gushimangira kwiyemeza kwa Ukraine mu bikorwa bigamije amahoro bya Amerika, anasaba Uburusiya nabwo gufata ingamba zubaka nk'iza Ukraine. Rubio arateganya gukomereza uruzinduko rwe Istanbul kuri wa gatanu aho Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika ivuga ko izitabira ibiganiro n'abagenzi be y'Uburayi byiga ku ntambara yo muri Ukraine. Ubwo kwa gatatu yageraga kuri hoteli acumbitsemo i Antalya, Rubio ntiyasubije ikinyamakuru BBC cyari kimubajije niba Putin azajya muri Turkiye. Kuva yasubira ku butegetsi Perezida Trump yashatse kugeza ku gahenge hagati y'Uburusiya na Ukraine. Yanenze cyane imyaka yari ishize ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byaririnze kuvugana na perezida w'Uburusiya ubwo yavuganaga na Putin kuri telefone muri Gashyantare uyu mwaka, ndetse n'umwa ye Steve Witkoff yahuye na Putin baganira ibiganiro ku murwa mukuru Moscow w'Uburusiya. Mbere yaho Donald Trump yari yavuze ko Uburusiya na Ukraine byari biri hafi cyane yo kugera ku masezerano. Ku cyumweru ubwo Putin yatangaga icyifuzo cy'ibiganiro bitaziguye, Trump yatangarije ku rubuga rwe rwa Truth Social
ati umunsi ushobora kuzaba mwiza cyane ku Burusiya na Ukraine. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron we yatangaje ko igihugu cye kigeze ku rugero ntarengwa mu gutanga inkunga y'igisirikare kuri Ukraine, bityo ko nta zindi ntwaro kizongera gutanga kuri Ukraine mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya. Ibi yabivugiye kuri televiziyo ya TF1 kwa kabiri, aho yagaragaje ko Ubufaransa bwakoze ibishoboka byose mu gufasha Kiev, ariko ko ubushobozi bwabwo bugiye kugera ku musozo. Emmanuel Macron ati twatanze ibyo twari dufite byose, ariko ntidushobora gutanga ibyo tudafite, kandi ntitwakwambura igihugu cyacu ibikenewe mu kurengera umutekano wacyo bwite. Ubufaransa bumaze guha Ukraine intwaro zifite agaciro karenga miliyari 4.1 z'amadolari y'Amerika kuva muri 2022 nk'uko byatangajwe na Kier Institute. Bamwe mu baturage banenga Emmanuel Macron bamushinja kwita ku ntambara ya Ukraine kurusha imibereho y'Abafaransa. Ibi biri kuvugwa mu gihe Ubufaransa burimo guhangana n'ibibazo bikomeye by'ubukungu, aho umwenda wa leta ugeze ku 10% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, naho icyuho cy'ingengo y'imari cyageze kuri 5.8% mu mwaka wa 2024, kikaba cyararenze umurongo ntarengwa wa 3% usabwa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ni mu gihe kandi ubukungu buzamuka ku kigero kiri munsi ya 1% muri 2025. Uko bwije nuko bukeye ibiciro by'ibicanwa bikomeza kwiyongera ubutitsa. Ibyo rero bigatera imitsi ya benshi kurega, kubera ko twese kugira ngo tubeho dukenera kurya kandi turya ibyo twatetse. Ubwo rero bisobanuye ko dukenera n'ibicanwa mu guteka. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ubu nta mpamvu yo guhangayika, kuko quick cooking ibibazo byose by'ibicanwa yaje kubishyiraho iherezo. Aba bagukorera amashyiga meza ya kijyambere abereye ijisho kandi akora neza. Muri quick cooking niho honyine bafite ubushobozi bwo kugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Ndi kukubwira amashyiga atanga umuriro ku kigero wifuza. Ushobora kongera umuriro cyangwa ukawugabanya. Ibyo biba ari amahitamo ufite mu biganza byawe. Aya ni amashyiga ushobora gukoreshamo inshenga, amakara, bitise ugakoreshamo inkwi. Aya ni amashyiga kandi afite umwihariko wo gukonsa mu muriro muke cyane, kandi ibyo utetse bigashya neza. Ibaze ko ari ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho bitewe n'iyo wifuza. Ndetse by'akarusho abakoresha amasafuriya manini ya muvero namwe turabakorera. Haba iwawe cyangwa mu rugo hose turahagusanga. Amahoteli n'amaresitora namwe ni karibu. Twigisha kandi gukora aya mashyiga ndetse twigisha na sudire. Dusanga i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa se Kimironko muri gare. Aho nutabasha kuhagera ukore ku rutsinga tugusanga aho uri, uhamagaye kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Quick cooking, kugufasha gucana neza kandi kuri make, inshingano zacu. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'ambagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, umwenda wambara aho kubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa, kuko namwe abakeneye impuzankano, uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange, ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere, uburyo umunyeshuri wigiye muri mbagariye fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Wizu yaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya, cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye fashion, we make the difference.